India Sarkar le MNF in sangkhajakwa somriat paruk June ni somthuma in remna thutlung an zia fel atanga kumhni empo aral ma sangkhajakwa somriat pariat March ni somthum zana Assam Rifles sipai 10 Mizo Police Officer kutan thla ka wangin aizola Assam Rifles mun puya Assam Rifles sipai tele tual chung mi pui pungkhom te anin norbuaya tual chung mi pariat lai Assam Rifles lam hian an ka plum atuk March ni somthum pakhat zinga buai na chuak non le athi tenen phei chuan Assam Rifles sipai te kuta tual chung mi thi hi som mantling Chief Minister Pulal Dengan Assam Rifles te chu aizol khopui laili lai atanga son chuak thuai turin Prime Minister Rajiv Gandhi angena aizol khopui laili lai om Assam Rifles mun chu aizol mipui le Mizoram mipui te tana mun poimo le tangkai taka man na ni theina na ruah man na siam ni in Assam Rifles Battalion Headquarters thar din nan zo kho sang ram en fela zang na dom na tepo in hlan fel ani mase kan hriat angin khopuya tanga sipai Battalion Headquarters son chua chu thilol sam ani lo baka state sarkar thunei na hnuaya om ani lo hrimhrima tin sangkhajakwa somriat pakwa kumtira Mizorama Congress Sarkar lo piangin Pulal Thanho la Chief Minister raron ni hemi hnu hian aizol khopui atanga Assam Rifles son chuak tura malak na lian tham soi tura om lo mai baka Chief Minister puho la hian khopui chunga atanga sipai in son chuak a hriat ngai lo thu te a soi ta dai zoka chung thu te chuana hun laya Mizoram footballer lamual ngai na MM2 te baka Mizo mi pui te kuta lamual om hlan ngak lel MM2 mi pui te ril ru po ati bei dongin ati hnual hle nge puho la kum so ma Chief Minister hnu sangkhajakwa somkwa pariata MNF in sarkar na ron siam vele in Puzoram thanga Chief Minister ron ni zo kho sanga Assam Rifles Battalion Headquarters din na tur ram pek belle ni in ti puitlin ani thuai theinan sarkar lai pui po dor chun zom reng ani reitak indor ani hnu in zo kho sanga Assam Rifles Battalion Headquarters thar din tur chuan malak tran ani tin he MNF Ministry hian khatla Assam Rifles ram ni thina Mizoram Secretariat New Capital Complex dinin tuna phei chuan mineko hi Mizoram Sarkar mun poimo ber tia chal ngam hial alo tling tabok sangni pariat atanga sangni som pariat thlangin Congress an Sarkar le sangni som pariat MLA election MNF in Assam Rifles te aizol atanga zo kho sanga son chua chu an party manifesto pakhata an telle ti chuan sarkar na han siam atanga thlahni or aliam hnu sangni som pakwa February ni som pakwa Ministry of Home Affairs Government of India in Office Memorandum ti chuakin Assam Rifles Director General nena aizol Assam Rifles Battalion Headquarters chu May ni somthum pakhat sangni som pakwa ralhma ngeya zo kho sanga son fel tur le an son zo hnuwa Ministry of Home Affairs report siam turin hriat tira chumi hnu loka aizola chapchar kut lomna Assam Rifles lamual aneya kut pa Chief Minister Puzoram thangan Assam Rifles lamual chu mizo mi puite ta ani thuai to tur thu soin pathianin remati chuan mei thlato patang chuan Assam Rifles lamual hi kanta ani to don ani hatia thu soi ngai thlatu utmang tu mi pui lo ma hau tho maring hle ma se mei thla arala Assam Rifles te chu online son zo silo Ministry of Home Affairs thupek ange ya aranglam hanin son thuai theina na anor tu atana hnekin mitam takin kan Chief Minister chu nu za siam nan kan mangzuya Assam Rifles anin son lo hi kan lom zo kemoti mai tur khopin mitam tak phei chu kan om sangni som pakwa arala sangni som ni kumti ratangin COVID-19 awanga harsat na rampumin kan tokin national lockdown hialte puan ania Assam Rifles ho po athen zo kho sanga in son ve bok ma se aizola an ram an lakal san lo
chung kara chuan Mizoram Sarkar le Assam Rifles hotu te in kara neu atam chhota hle a sang ni som ni August thla a Assam Rifles motorin vaireng te a Mizoram Sarkar COVID check gate apal tlang dan chungchanga Mizoram Sarkar le Assam Rifles hotu ten le kha in thon ton zak zakin Assam Rifles hi ngai dam dil tura hun pek an ni a Mizoram Sarkar mai ba ka Central YMA po in Mizoram Assam Rifles ho chet dan tam tak an du lo thu han soi ve bok kan riat angin heng huna hian Assam Rifles ten Mizoram khokar kong sang sanga checkpoint siama khwalzin le twal chung mi thlenga ti dina check an ching hle a tin Mizo meichhia telaka moi lo taka chet na thom te po report omin FIR te po zialu hialani hemikum sang ni som ni hian Independence Day August ni som panga aizola lom na hun mantura Assam Rifles Sector Commander Mizoram Sarkar in atrit dana alung oilo wangin Independence Day lom na hian akal lova chupo chuan Mizoram Sarkar le Assam Rifles in car boruak ati tang le hle chutianga Assam Rifles le Mizoram Sarkar in car boruak engemo haom reng lai chuan kan riat thewangin sang ni som ni pakhat July ni som ni baruka Assam Police thahnem tak Mizoram chunga haron luta mi puite ne na hanin nor buaya wangin Mizoram Police ten silai metpuakin Assam Police paruklai ka hlum man ni a chumi hlim chhona Parliament House kota chanchin bumi ten an komna kan Rajya Sabha MP puke vanlal venan Assam Police te chu an thi vek lo wanga an van nei jok thu soin an ron kal le ani chuan an vain kan lo that vek to ang ti in a soi riap mai boka chu chuan national media a khel la lo in mi in an hel hle a tin puke ve na hi Assam Police ten an ve zak bok ani kha thil thleng khan Assam ne na kanin kar boruak mai ni lo Central Sarkar ne na kanin kara thlengin ngong aneya kan police te thli thlai phareng tura Central Force an om tulti na Central Sarkar ril ruwa alian hle ang ti asiat chuti rualin aizol khopui atanga Assam Rifles son chua program ero kalpui chun zom zel ni in sang ni som ni pahni April ni khata Union Home Minister Amit Shah Assam Rifles la muala zokhosanga Assam Rifles Battalion Headquarters thar hon na le maso na na tho tur chi sang lungphum na hun aron nei ve le ani kha Home Ministry thupek anga Assam Rifles te hi tu na aizol khopui atanga son chua zo lani lo ma se zokhosanga an mun thar tur pe fel lani huna chuan aizol khopui an mun hi an la kalsan nge yang ti achianga an la chua fel thei lo awanga kan Chief Minister le ason chua tumtu te deva nui so mai lova an la chua fel thei lo na chan riat tuma mipui ang le apol ang te po a tangruala nor ngai thil te a om mani phei chuan anor tu le atur tu wa tran tumjok te po khwale tui tha ram mangai tu ni na ni jok om tak ani